Bizim en suluğumuz, en ulumuz Dinar Can'ın başlayız. Geliniz. Jadi, hurmatli singlim Qanay, şu bugun sevgili hamdikeli jeydekilerine kutlaymiz. Uzun ömrü olsun, noktaları olsun, arkasına ko'p tashkilotga tilab kelsin. Ularga hozir Qanday hatiga yaqinday biyik, ulug' insonlardan bo'lsin. Bizning tanitgan baxtli loyihamizda shuncha barliq tumanlarni boshini berib o'tirasizlar. Baxtli bo'lib, doimo shunday yaxshiliklarga yo'l yuraveraylik tumanlardan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 10 yildan beri bugun bog'li bo'lib, men suyib o'tiraman. Sizlarga to'y shunchalik sizlar suyibman deb, men ham sizlar qadar suyib o'tiraman. Ularni shu odam dasturxonlarda shunchalik dasturxon jayli o'tirmasa, palasaxonalar shunchalik jayli o'tiraversin. Ovoz kızlarımız olsun, şu kızlar bayağı emeğiniz, maylı sütlüğünden altından ballarda kızlar kalıp gelgen kızlardan olsun, artık uru olmayı degendey. Şu kız ömür uzun olsun, Kırgızstan'a geri gittiğin Kırgızstan'ın bir yıl, 2 yıl bolgon kızlardan olsun. Oşan dileyin, vakti olma, var olma. Devlet bir oğlan, beş komurbek olsun. Kokul. Daima şunday yaxşılıklara jaylayırsın, nasıl konular, işkasan jamanlık olmasın. Ne diyeyim bu şu? Kızına, elin kızmakına yaralar, kızlardan olsun. Yaxşı sözler koşuyorum. İnşallah. Çegenler düzüm olsun, ömürler uzun olsun. Çegenler parça olsun, ömürler arça olsun. Çegen gelin. Daima rahmetlerden. Bak. Qimmatli Shunqoydin ko'palari bo'lgan bugungi bizning kichkinakay Xonbeka jana ko'p o'g'lim Bavaz qaynsinglim sizlarga bugungi 5 ko'ngildek bo'lsin. Shu kichkinakay Xonzodaning umri uzun bo'lsin, kelajagi keng bo'lsin. Har doim Qirg'izning keragini jaragan qizlardan bo'lsin. Baxtli o'g'illar da'vo orqasidan ko'plagan farzandlar tizaversin. Singlim Qanayim diyorlar. Bugungi o'sha jeylik bo'lsin. Shu qizlarning uzun bo'lsin, baxtli bo'lsin, ota-onalari bo'lsin. Arkasına katar ulu kızları versin Kudayım. Nasıl konu daima yaşlıklara dayısın, şu toyluğunu daima yaşlıklara diyorlar, baklı olurlar. Gelinizden ise beleklerini beri olsak болады, muzikаны koşulsunlar. Belektin en uluğu kanerdeki kuruğu dek. Belek özü cuğa içinde tolla buka dek. Yüzüne cılızlarından Bici kız ötü canından Civarın istim tanırgan Cıttağım gelip tadınam Kayrılıp öpsün canımdan Kayışıp gidip kavurgam Kan kendi sağa canım Arzumdu alın kadınam Dinar Hoca, sözge çıkkanın iki şartı var. Ce bilep beriş gerek, ce ırda beriş gerek. Bilep beremiz onda bize. Gettikini mesela mayasıra kalaşılarda ortağa şanlı bilirge çakırmakçıyız. Ayağım hayli
жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің базар жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің базар жоқ. Келіңіздер, бағыңыздар, әбдеде шамның ешіғыр дейіздер. Өзгенше ауыз бәкелді қонақтары, барыңыздар келіңіздер. Туғандары, достары, коллегалары, барыңыздар келіңіздер. Ана емешке қонақтар, барыңыздар келіңіздер. Әбдеде шамның өрге шырғыр бейді. Сізде үшін Бақытына айналсаң да басқаны, олды қалдан деген екен қосқаны. Өткенді оңырауын тастары, өтпелетін қызғандай бар кендірі. Бақытына айналсаң да басқаны, 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің базар жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Сен келмедің базар жоқ. Алты жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің базар жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің базар жоқ. Барайдың әмілі кейінке, шаны де жыла, өзгеч көден сапана жолы, жабы жаштары зұрбата чаңырсын. Біз агенттен танышқанбыз жан елі, тізбегінде сәнде қыздар аз елі. Күнітіңді тажабай, күнітіңді тажабай, біздің сөздер бітпеген дағы елі. Бүгін неге жай қарасын қаралдым, ашып көрі статусын қарадым. Есімізге бір да жол алалдай, андай нәрсе болғандан жазайын. Бүгін неге ақпаусын қаралдым, ашып көрі статусын қарадым. Оба селки боламын дейсің барымдан, бирок сені көрбөгөнүн таныбайм. Бирде калат жазылып, кээде калат жашынып, мүнөзүң бар тамашага табынам. Ай, бәрекелі! Арзыманы ватсаптан, агентталды қай жақта, жатқандарға лайк, шыққандарға турбай. Эй, селки gençlik, düşöyle bir sevdim. Yükköylü biz ister, dolunasın klaslarda. Барайдың әмілі шамыңыздар, өзгеше жабы жаштары зұрбатыңыздар. Кечілеген әрісейді қамбекеңізден кеңтек ойнап, бұл шыны сіді дейді беті. Өміріңіздің олсын, ашқыдай жашысы қалайды беті. Бақтылысын қаралдым, ашып көрі статусын қарадым. Тажабастан сүйі сөзін жазышы, мақұл болшы жолыңа барайын. Бүгін неге жүріп тұрап қаралдым, ашып көрі статусын қарадым.
асылдардың көзіндей ерте тұрып кеш жататын көзіме қазағымның арулары ибалы инабатты болса деймін өзіңдей билеуге жеңгем ортаға келгенмен қайныларым өзіңмен билеуге келген билеуге жеңгем ортаға келгенмен қайныларым өзіңмен билеуге келген биле 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 жеңгем ортаға келгенмен қайныларым өзіңмен билеуге келген қайныларым өзіңмен билеуге келген асыр сап билеп ойнаған көңіл көтеріп тойлаған дос жарандарды шақырып шаттықтың күйін ойнаған осы тойда ән салып ойната күл билейікші шаттанып ойната күл ойната күл Кыргүлдей боп жайнаған бұлбұл құстардай сайраған қуаныш жады тәңірім ағайын туыс айрылған осы тойда ән салып ойнады күл билейік сол шаттанып ойнады күл ойнады күл Оригинальный дешевый изделие, сидячий. И... мясо.
var mı Leysen? İyi. Görünler bir var mı Leysen? Benim için ölüm divane, Şimdi getirir tüm o para. Samacı yolun kara, sana çarşı sağlık para. Onu şimdi getirir tüm o para. Ay kızım, ay kızım, ay kızım benim. Çürü bir gönlüm, çürü
Gring Sarabet'teki iki challenge-ı özgüç kudeli sakatı olan özgüçü mırzaş değil. No sonu büyük bir tolga grubu olsun, anıtamlar olsun, übredik vakit üzerinde vardır çeşitler kabul bitti özgüçü. Toyuncu mırzaş değil zaten en iyisi no sonu büyük bir tolga kümede tolga gelizler anıtamda cevap var olsana. Şamizler silişene. Гуляли с тобой, и были вдвоем. Стояла береза, красной как наш дом. И в доме дом, стоял наш камин, пылал он огнем. И Грин Sarabet'teki için Tony Silver'dan da bir vitesi için. İyi. Affedersin tanışayım armağanı.
Kanayım içkinizi kulakları varsa bizler. Özgüçünün içliğinden siz ham bir içinin cinti toyuna başlayısınız amcalar. Şanlı bir kol çalanlar bolsun tutuğanlar. Kol çal koyulu. Köngülde oturalı. Dağı bir et kuş gelipsizler, uşul gündü kütüp gelgenler. Toy eğlerin Hanzadаны sүйüp kelgenler. Jumuşundan kaçıp kelgenler, üyünün şaşıp kelgenler. Kuday betini ağrı kılsın katıp kelgenler. Akır kakçaсын тройкаға салып kelgenler. Sıйлап kelgenler. Bu toyda bol bolsa gerek sınap kelgenler. Sınaşpay oturalı tuğanlar biz başlayız. Kol çalar bolsun abi. Stol üstü türkün tamaqtar, türkün salattар, türkün araqtar, türkün ақ айылар. Ошол айылды ичкиле дегенден алыспын. Бирок бүгүн майрам, бүгүн той ичип коёрел дегендерге калыспын. Анткени аракка мас болгон соолугат дейт, дүйнөгө мас болгон соолукпайт дейт. Андан көрө эжелер, андан көрө сулуулар көк чай ичиңиздер. Көк чай давление точный бар дейт. Микрофонду мощный бар, фигураны мощный бар. Аны өсе кыздар лампадан, балдар шампандан алып отурабыз. Бұл жақта сөз кезегіне чакыра турчу бізде дагы коноктор бар. Келиңиздер аны эмесе Алгаз Байкенин бажасы Акылбек, досу Мыстал жана сиңдиси Зейнеп. Аты аталган инсандар ушул жерде болсоңуздар, келиңиздер сөз кезегине келип койсоңуздар. Assalamualaikum. Maca koyularını kutlayalım.
Kızlar batılı olsun, böyle uzun olsun. Baktısın versin. Tutayım. Koysun. Hurmatly do'stlarni, jana shu kichikka ham ketgan jentaklarga bari qo'yib o'tiramiz. Baxtli olsun, iymonli odamlar olsun. Barliq yaxshilik so'zlar qalaymiz shu. Bizden ulug'lar aytib ketgan barcha yaxshiliklar qalay. Sözgü hoşlanız, kelingizler anamsa birlikte. Çarşak gelek köyü bugün Gülgün gözlerini suyunu Baktın için şaralsın ardağın Ayağından izler seni cümlüm Kelingizler, жалпыбыз көңілді бұл жаққа барабыз. Азыр мен сіздерге бір-екі сұрауым бар. Егерде кимде-ким жоообун билсе, ордунан туруп, колун көтөрүп, ошол жерден кыйкырып жооп беребиз. Себеби менин микрофонум жетпейт. Баарыбыз даярбыз, албетте белектери бар. Кеттик. Зебра деген сөздүн кыргызчасын ким билет? Зебра деген сөздүн кыргызчасын. Эшек деген майке ордуңуздан туруп коюңузчу. Eşek. Kol orduңuzdan turup koyuңuz. Kol жаап коебуз. Eşek дейт. Туура эмес албетте. Зебра деген сөз. Ак кара. Кол жаабыңар. Ак кара дейт. Туура эмес. Туура эмес. Зебра. Качыр. Кол жаап коебуз. Келиңиз, белекти алабыз. Kaçır деген. Keliniz uya almayı bilekten tartınız. Kol жаап koyuyoruz. Cevap tuра емес desem ha. Ele kutu olsun. Rahmat. Дағы кейінгі сұрау. Бұл кішіне тамашалау сұрау, кішіне ойланып жауап береміз. Өзі қара, төрт бұрыштың салатқа қосылады. Ойланыңыз, терең ойланыңыз. Салатқа қосылады, әрбір салатқа қосылады. Төрт бұрыштың бірі қара. Кірешкі жауап. Қыздар білесіңдер ме? Жауап. Ет қара болбойт қой, төрт бұрыштық болбойт. Бар ма жауап? Өзі төрт бұрыштық қара салатқа қосылады. Бар ма жауап? Қана залда. Жауап жоғы. Бұл помидор. Помидор. Эми қызыл табалақ салатқа қосыла сен бары таба алады. Ошон үчүн мен жашырып айтканмын. Кол жаап коебуз. Кейинги суроо. Кыргыздарда эң чоң калпакты ким кийген? Бакай, суу кыз, ордуңуздан туруп коебуз. Кол жаап коебуз. Бакай ата дейт. Биринчи болуп жооп берди. Албетте туура эмес. Манас дейт, жок.
Ойланыңыз. Мынакей, билік қолында ким жооп берсе? Кожой дейт, жок. Кожомкул дейт, жок. Жамбыл Камчиев бе? Манас дейт, жок. Жооп айтып коеюн, Кыргыздарда эң чоң калпакты, эң башы чоң адам кийген экен. Кол чаап коесуз. Келиңиздер, анда эмесе кийинки сөз кезегин. Бул жакта Канай межебиздин кудалары келип отурат. Келиңиздер, Кубаныч ага жана ошондой эле кошунасы Канат ага, дос кызы Бактыгүл эже. Келиңиздер, сөз аталаган инсандар келип калсаңыздар. Анан туугандар, мен сүйлөбөй калдым эле, мен сүйлөшүм керек эле, мен ыр жаттап келдим эле деген туугандар болсо келиңиздер, бул жакка келип акырын бизге жаздырып коюңуздар. Сөз кезегинен кийин капа болуп жүрбөңүздөр. Келиңиздер. Жентектердің тұрақтары, ағарыма ден саулық, ешке бейін қылайын. Осы шеке бөліктің жентектеріне қайтқанымыз, шеке бөлікті ден саулық қалайын. Ең маңызды келешекте ешкі білетін болсайсың. Şimdi şirketleşmenin, şimdi kanal izliyorlar, aman olurlar. Qarındaşım Kanay, Duyamaz Olazbek, şu kızlardan ömrüm versin. Şu çoğun ayağında sizlerde aşağıya uyattı bakan eski akıllı şu kırmandan da kaday kız olsuna. Qanday chaqirib o'tirasan, shu Moskva yergasida Moskva yerda bor joyda. Rahmat sizlarga taqdim uchun tunab o'tiraman. Yaxshilik qilgan ishlar jo'g'i, sizlarga yaxshilik tilaymiz. Vaqt o'g'rizinglar. Yo'qlar jana qamayın. Nima bugun shu qanday yaxshi o'y maqsad keltirganligi o'rinlarib, mana shu yaqinlikda Emeğe şerifleşme çıkır oturanlar için çok rahmat. Şu keçerli sebep gelip, aydın gelip ömrümüzü bakıyoruz. Sizlerge büyündü, gelecekte sizlerge şu kızınızda, bundan çok oğlunlardı, oğlunuzda, oğlunuzda senin takan жақсы бай, біріне бай geçer oldular. Sizlerge düşündüğüm olup, onları kalayım. Allah'ın bergen bedeli kanunlarıyla kızılar boyunuzun olsun biz sınıftan zaten doktormasın yazılı olsun sözün kanunlarının baktısına özün özüm olma bakma olma eşeğinlerin aslında daha içine bir bütünde koyuyorsun. Келіңіздер, ана месте билеттерді тапсырамыз.